kule chapchar kut chibai ve kule masaberin kan kutpa minister zaom tak ubi lalchan zoale ama troyom tu te zongzong Saitwal district kan lo lom acheu Saitwal district ayoin he kut min manpui tura kan som na min pomsak awangin lom tu kasoe ani baka hian Saitwal district head of office zongzong te VCP le member local zongzong te president sub headquarters YMA pu arlalrot kima le OB dangte president sub headquarter MHEP P Biaktluangi le OB dangte president sub headquarters MOP pu lalremoya sailo le OB dangte branch YMA president le secretary tele NGO te artist te le mipuite in zawain he kuta hian kalolom acheu voin nia in maa khutleng tuanga in lomna tu soi tura kalau ding te hi wane ka intihle ani Mizorama ka omna po kumkatle tlanga aloni taa Saitwal DC kanima hian DC office Aizola SDO Sadarin ka oma hetia Mizorama ka omchung reilotea hian ponlammi kanina angin til tamtak kazira amasa berachuan mizo namle sakwa poimoziate tuoina le do theina ludziate minzirtira kovel mundanga chuan boina shangshang a om lain mizo te chuan mani ain midangda masak tlom gaina kannun puitlata mani K3P general conference apokhan tlangwal pakha chunga tlom gaina in lantir khan minne le ani tichuan ka conference ave khan Saitwal mipuiten mikwal singruk chuang tleng tura in inpek na le khotlang tran rualna atakin kamu ani Mizorama mipui punkhom lian ber trataka lautleng tu mipuite chunga po lom tu kasoy ngal boke he ramle khotlang tana natok te tura hun min pe hi lom tu kasoya in zinga tlang nel taka telve thea min siam awang poin kalom le ani voini sangni somni paruk chapchar kut kan man meka hian sai ko pui mile sa zongzong te lim takin kalolom vek acheu hun nuam tak mang turin dusak na sang ber kalan bok acheu kalome Cancun Point Pavilion alo thleng huna hian a thut fel nuwa organizing committee mingin present pe kanianga VIP present peturin pilal piak tluangi treasurer organizing committee ani donani tin kan borsa present peturin pima mingi vice chairman organizing committee ani ang